μέσα από τη χώρα. Ή άνθρωποι που περνούν τις διακοπές τους στην Αλβανία. Αυτές είναι, ας πούμε, ο παραθαλάσσιος, το προφίλ του παραθαλάσσιου τουρισμού και οπωσδήποτε από εκεί και πέρα οι ντόπιοι και τα ευρύτερα δίκτυα των ντόπιων που έρχονται στην περιοχή. Αυτά τα τρία βασικά είδη τουριστών. Δεν νομίζουμε ότι η περιοχή δηλαδή, θα προσελκύσει σε αυτή τη φάση των υποδομών. Εκτός εάν στο μέλλον η προσβασιμότητα της νότιας ακτής αλλάξει κτλ. Ωστόσο, στο επίπεδο της ανάλυσης, μας απασχόλησε πολύ η υπερτοπική προσβασιμότητα της περιοχής. Σκεφτήκαμε δηλαδή λίγο δυνατότητες καλύτερων οδικών συνδέσεων, για παράδειγμα μία άλλη είσοδο και επίσης οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να οργανωθεί η κυκλοφορία. Είτε μιλάμε για αυτό που θα έρθει από τα Τύρανα ή θα έρθει και να περάσει ή από κάποιο άλλο σημείο της χώρας να περάσει τις διακοπές του. Αυτά οπωσδήποτε πρέπει να επιληθούν και ήδη υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί που είναι σε εξέλιξη και εμείς κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να βρούμε και κάνουμε προτάσεις έργων που πρέπει να γίνουν και να συνδεθούν με το σχεδιασμό μας. Πήγαμε δηλαδή και στα Υπουργεία και προσπαθήσαμε να βρούμε πόρους και συμφωνώ απολύτως μαζί σας και έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις υποδομών τις οποίες θα δείτε σε πιο τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Έχετε άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης. Παρακαλώ. Do t'i kemi deri në fund, e kemi përgatitur edhe hapat e mënteshëm deri në aprovimin përfundimtar në nivel nacional të planit, do t'i kemi këtu, do me thënë do t'i diskutojmë bashkë, sipas ligjit të rit urbanistikës, çfarë, po tani kemi pjesën e rregullores, pa do shpjegoj pak rregullore, rregullat e lojës përgjithshme si është ndërtuar plani urbanistik, pastaj do kalojmë në procedurën e miratimit, vendosjes dhe miratimit. Probleme të elektricitetit dhe energjisë elektrike. Për pyetjen e parë, siç u thash, deri në fund të prezantimit, besoj se do të jemi qartë se ku do të jenë hapat e mëndeshme për miratimin të planit. Deri në fund dhe kontributi juaj dhe komentet tuaj si do të reflektohen në plan. Është e përcaktuar nga ligji shqiptar, ligji i urbanistikës është shumë e qartë se si do jep procedura. Dhe ne jemi munduar që në mënyrë të thjeshtuar ta shprehim hap pas hapi këtë procedurë. Kjo është pika 1. Në lidhje me infrastrukturën, kam munduar ekspertët grek të infrastrukturës së rrugës me ekspertët tonë të infrastrukturës ujore dhe kombinimi tyre kanë analizuar zonën që nga Palasa kush kanë qenë problemet dhe prioritetet që jepet zonës që nga Palasa deri në Qeparo për sa i përket rritjes kapaciteteve të mbajtjes linjave të tensionit lartë. 1. Ujësjellsave, duke filluar që nga Palasa e cila ka shumë nevojë për ujësjellës dhe kanalizimet, për pikën e tranzitet të plerave, të mbledhjes së plerave mbetjeve urbane, dhe janë për sugjerimet përkapëse. Pjesa teknike është një radhë dhe pjesa e dytë që juve e prekët është pjesa e investimeve. Për çdo zonë, pra që nga Palasa, për çdo
fshat janë përcaktuar një listë projektesh potenciale për investime për të suportuar nga qeverisja qendrore dhe nga donacionet e ndryshme, pra se fjala vjen. Çfarë do të ishte nevojshme në palas? Do të ishte nevojshëm një usjellës, do ishte nevojshëm një facilitet